chagang azar di kha yo nothing ge cha jisu ningdang ala mathe know more about Jesus ko hazaba nothing ge la VBS khanong ba dile nyamong cha yo chokyo thangi lana thare khatu chanong haja dile hiba Wednesday nyamong tin ticket nong ba lile lady ruisa azara 8:45 la ashibulong ku chijang 8:45 tashila dala ro chijang hajagona takujala ticket nong ko mayala changa nong haji salidi timing lile anyangya azara no na ticket chinong ba devotion ningdang hila Wednesday Thursday ko Friday nyangya sanglaja akudi ba nyangya children pastor na nolam khenong anyu ba nyangya reverend tridong pastor na nolam khejanong ko Friday nyangya Dr. Alam associate pastor hazadana azar de devotion khana VPS nyangya makhu hazada tikenong chakangsa skill class linong haja anyangya mayangchu dashila barobachi dashilaja azara lesson tuliro hajabom aching khapa khalang yangchuba khalang khatulana asang nyamong makhu haja kunda anyangya chanong skill class khanong ko skills hiri ko chanira hiri na trodanong drum class linong ko haja khuli ko sangli anyana trodanong guitar class khaduli nong haja desa limjabana trodanong art class linong ko haja lamtikya ko throngli angena trodanong khinguzardi ningdang accessories langpapa kalapa haja tonunge haja chanila Rachel na trodanong choir sa class khatu azara choir khatu linonge hiba VPS session haja ja isa music director lima sangla ko athungba angena trodanong makeup artist khinguzardi amalong khatu ningdang class khatu ningdang haja sa linonge koi haja chanila hetilana trodanong ko packing class adisa ja amulong khatu ningdang hamchi kala pa packing class linonge ko haja Mrs. Lamchamla Sunday school teacher apakena trodanong hila VPS teachers di da aning da duina chachana khinong ko isa abomna da tangkhidang mangla trodanong chagang ningdang VPS teacher arama kyapom manga ja Sebidong haja ex youth pastor chanong Ajaba haja ex pastor chanong Charap haja ex youth pastor chanong Chapila haja isa licholara atrada ahida go adisa ex one pastor Chadila haja BD kikong lile lilongcham haja MDH kikona lile Setila MTF Pungrobila haja MTF Master of Divinity tham kikong Lamchalang STO Hanchili, Juzara Hanchili, Lilonglang, as a BGD, Ricolilang, as a MSW, Tamgona Lile, Abigana Trodanong, Hedichum, MSc Forestry, Tamgo, Jotrodanong, Kuli, MCOM, Chinglila, MTech, Setrungli, BDEC, Go Azar Hiriapam, the exam Chachirati, Kikona, Arana Pikajo na Trodanong Batlile, Chamlibang as a BTech Tamgo, Atala BTech Tamgo, Lamdikia has an artist, skill glass las a Trodanong, Hetilang, MUA has a makeup artist, skill class las a Trodanong, class a Kachanong, Kamyongla, BBT, pre-primary teacher, Kariba has a MA Tamgo, Sungdiba MA, Alongchong MA, Maila MA, Hila. VPS teacher la troda nongra teacher haja changrang bayura yangchi ki thamrati dike bala yapo kyashang na isayola zerati nguchila ate present yarati ko khiko atoda ningdang ki yarati arana nirzarati ningdang pekha chanong ba lile ata orientation khako lesson di changda ko haja troda wanong ba lile worship and decoration atige na changka je Sunday school teacher na nanonong chungya nongja haja lady roisa children ministry board member sound system jesa sound operator yopina trodanong go hila hospitality team ja mungkhong tigerati masabikha tula tronong chataro haja atigena achangkachi mungkhong tigerati na trodanong haja da wanong balile isa apam tangkhidang nangla troda songere donation Miss Alitia Tuzara Alitia the class 6 lai Alitia Y supply colony hajar manga VPS chatala pichinong chona lile kanyang re aning mayore janilara khaduna hajar khatu ta chona lile hiri sarna troda ko kanyang re kona troda nyara ning dang lang khang trodu yo bachanong mithai la na tike pa hana gela na tike pa na tu lang ma to nong lamro hajapam la kanyang se do khechonong